Šta se dešava kada empata prestane da hrani narcisa pažnjom i odluči da ga ignoriše, jer u toj odluci leži tiha snaga koja razotkriva koliko je njegova moć bila samo privid i koliko su njegovi temelji krhki kada se suoči sa tišinom. Empata je osoba koja vidi i osjeća dublje od većine ljudi, on primjećuje nijanse u ponašanju i emocijama koje drugi često previđaju. I upravo zbog toga lako postaje meta narcisa koji traži tuđu energiju da bi opstao i koji se hrani reakcijama drugih ljudi. Narcis nije sposoban da gradi unutrašnju stabilnost, on se oslanja na refleksiju kroz oči onih oko sebe, i zato mu je empata savršen izvor jer prirodno daje i razumije bez prestanka. Ali taj obrazac počinje da se ruši kada empata odluči da više ne reaguje. U trenutku kada empata zašuti i prestane da daje potvrde, narcis doživljava prazninu koja za njega ima oblik panike, jer njegov osjećaj važnosti više ne nalazi oslonac u tuđim reakcijama i tada njegova maska gubi sjaj. On pokušava da vrati kontrolu koristeći poznate trikove od laskanja i obećanja do uvreda i prijetnji, ali sve to nailazi na zid tišine i odbija se nazad bez efekta. Empata u tom trenutku uči da njegova tišina ima snagu koju nikada ranije nije primjećivao, jer ona mijenja ravnotežu moći i pokazuje da narcis bez pažnje nema oslonac. Narcis zatim prelazi u fazu nesigurnosti, iako to ne želi da prizna, jer njegova sigurnost je uvijek bila površna i zavisna od toga da drugi klimaju glavom i reaguju na njegove predstave. On ulazi u nemir koji ga tjera da ponavlja pokušaje, da traži nove metode kako bi izazvao empatinu pažnju, ali svaki put nailazi na odsustvo reakcije koje ga slama iznutra. Empata tada počinje da shvata da nije njegova dužnost da održava ravnotežu u odnosu i da je njegova vrijednost nezavisna od toga da li narcis dobija ono što želi. U ovoj fazi narcis može glumiti žrtvu i tvrditi da ga niko ne razumije, ili će pokušati da prebaci krivicu na empatu i uvjeri ga da je on odgovoran za to što se odnos ruši. To je očajnički potez kojim pokušava da povrati kontrolu i da probudi osjećaj krivice, ali ako empata ostane dosljedan, jasno vidi da je to samo nova maska iza koje stoji stara potreba za dominacijom. Svaka nova optužba, svaka nova manipulacija, sve gubi snagu pred tišinom koja ostaje nepokolebljiva. Empata sada otkriva da ne mora da vodi beskrajne rasprave, da ne mora da objašnjava ni da se pravda, jer je sama odluka da ne reaguje dovoljna da postavi granicu. Narcis koji je navikao da vlada kroz reakcije sada osjeća da mu tlo izmiče, jer njegova iluzija kontrole zavisi od toga da drugi ljudi učestvuju u njegovim igrama. Kada tog učešća nema, njegova moć se ruši kao kula od karata, a empata shvata da je upravo tišina najveća pobjeda. U ovom procesu važno je naglasiti da ignorisanje nije mržnja niti osveta, ono je odluka da se više ne ulaže energija u odnos koji iscrpljuje i koji nikada ne daje povratnu vrijednost. Empata tada uči da njegovo vrijeme i energija imaju cijenu i da je najbolje uložiti ih u sopstveni mir i rast. Narcis ovo vidi kao najveću uvredu jer gubi centralnu poziciju, ali upravo to otkriva njegovu slabost i pokazuje koliko mu je potrebna pažnja drugih da bi održao privid moći. Narcis u toj fazi može pokušati da angažuje druge ljude protiv empate, šireći laži i tračeve, pokušavajući da ga predstavi u lošem svjetlu. Ali istina uvijek pronađe put, a ljudi koji poznaju empatu dovoljno dobro vidjet će razliku između stvarnosti i narcisove predstave. Čak i ako privremeno uspije da zavara okolinu, narcis zna da je izgubio ono što mu je bilo najvažnije, a to je mogućnost da vlada emocijama i reakcijama onoga komu je nekada bio glavni izvor energije. Kada empata nastavi da ignoriše narcisa i da ostaje miran, proces oslobađanja postaje sve dublji, jer više nema potrebe da se bori za razumijevanje niti da traži priznanje od onoga koga nikada neće dati. U toj tišini empata otkriva sebe na nov način, i energija koju je ranije trošio na beskrajna objašnjenja sada se vraća njemu kao snaga i jasnoća. To je trenutak kada uči da njegova vrijednost ne zavisi od narcisovog mišljenja, već od njegove sposobnosti da čuva granice i da ostane vjeran sebi. Narcis u ovom periodu prolazi kroz fazu očaja.
Bez pažnje, njegova slika o sebi počinje da se urušava i on osjeća da gubi publiku koja mu je davala život. Može pokušati da pronađe nove ljude koji će igrati ulogu empate, ali svaki novi odnos samo potvrđuje da je zavisan od reakcija drugih i da ne zna kako da funkcioniše sam. Empata mu je pokazao ogledalo i u tom ogledalu narcis vidi koliko je slab bez publike. Očajnički pokušaj narcisa da probije tišinu postaju sve očigledniji. Ponekad se pretvara da se promijenio, ponekad nudi izvinjenja ili čak pokazuje prividnu pažnju i brigu, ali empata sada jasno vidi da je to samo taktika, a ne stvarna promjena. On zna da narcis ne mijenja suštinu, nego samo metode kojima pokušava da vrati kontrolu. Ignorisanje mu oduzima to oružje, jer nema reakcije koja bi mu dala novu priliku da započne igru. Psiholozi kažu da je ignorisanje najjači oblik postavljanja granica, jer ne traži objašnjenja ni rasprave, već mirnu odlučnost da se ne učestvuje u igri. To je najteža lekcija za narcisa, jer se suočava sa nemoći koju ne može sakriti. Njegova moć se topi pred očima, a empata raste u unutrašnjoj snazi jer shvata da ne mora da objašnjava svoju odluku niti da dokazuje svoju vrijednost. Sama tišina je dokaz. Empata u ovoj fazi ponovo gradi svoj svijet. Vraća se hobijima, ljudima i aktivnostima koje ga hrane i koje mu daju osjećaj mira i smisla. Shvata koliko je energije ranije trošio na narcisa i kako se život otvara kada ta energija ostane njemu. Tišina koja je nekada izgledala teška sada postaje njegov saveznik i njegovo najjače oružje. To nije oružje za napad, već štit koji ga štiti od povratka u stare obrasce. Narcis to doživljava kao konačan poraz. On može nastaviti da traži pažnju, može da traži nove žrtve, ali u sebi zna da je izgubio moć nad empatom. To je spoznaja koju ne može da podnese, jer cijeli njegov identitet zavisi od kontrole nad drugima. Kada mu ta kontrola izmakne, on se suočava sa sobom, a to je najteže suočavanje jer iza maske nema istinskog identiteta koji bi mu dao snagu. Ignorisanje je zato najjača rečenica koju empata može izgovoriti, iako se ne sastoji od riječi. U toj tišini stoji poruka da je igra završena, da manipulacija više nema moć i da je granica postavljena. Empata tada pronalazi slobodu, a narcis gubi jedino oružje koje je imao. Ako ste ikada osjetili da vas narcis iscrpljuje i da vam oduzima mir, znajte da niste sami. Ignorisanje nije slabost već snaga koja vam vraća energiju i pokazuje da ste vi ti koji odlučuju gdje ide vaša pažnja. Lajkujte video, podijelite ga sa prijateljima i potpišite se na kanal kako bi ove poruke stigle do što više ljudi kojima su potrebne. Hvala vam što ste ostali do kraja, čuvajte svoje granice i svoj mir, jer tišina ponekad govori glasnije od 1000 riječi i u toj tišini otkrivate da vaša vrijednost nikada ne zavisi od narcisa već uvijek od vas samih.